de recevoir cette joie de l'Avent et de Noël, veids, kā saņemt šo prieku no gan adventā prieku, gan Ziemassvētku prieku, c'est de recevoir la bonne nouvelle. tas ir saņemt šo labu vēsti. Quand l'ange annonçait au berger la bonne nouvelle, kad eņģelis pasludināja ganiem labu vēsti, il leur disait, je leur annonce une très grande joie. viņš teica viņam, es jums pasludinu ļoti lielu prieku. Et cette grande joie, c'est que Dieu nous aime. Un tas lielākais prieks ir tas, ka Dievs mūs mīl. Il y a un Dieu qui nous aime avec toute sa puissance de Dieu maintenant. Nozīmē, ka Dievs mīl ar visu savu spēku mums tieši tagad. Pendant que je vous parle, Dieu vous aime. Tieši šajā brīdī, kad es runāju, Dievs jūs mīl. Alors comment est-ce que je peux recevoir cet amour de Dieu? Un kādā veidā es varu saņemt šo mīlestību no Dieva? Il a besoin de ma réponse. Dievam ir nepieciešama man atbilde. Il a besoin de deux oui. Dievam ir nepieciešama divas jā. Un grand oui. Viens lielais jā. Un grand oui sans condition, total, irrévocable. Nozīmē, ka viens jā bez visādiem, kā saka, visa veida nosacījumiem, pilnīgais jā. Et un petit oui. Un viens mazais jā. Alors le premier oui, Dieu nous demande, est-ce que vous me permettez de vous aimer avec tout l'amour que je suis pour transformer votre vie? Nozīmē, ka pirmais tas jā, tas ir tas, ka Dievs mums prasa, vai jūs pieņemat, ka Dievs jūs grib mīlēt ar visu tā savu lielu mīlestību, lai jūs pilnīgi pārveidotu. Vai jūs tiešām esat ar mieru tāda mīlestība. Alors, est-ce que vous êtes prêts de dire ce grand oui? Vai jūs esat gatavi teikt šo lielu jā? Ja, ja, ja. So, mēs varam teikt kopā jā. Vēlreiz. Jā. Et encore. Jā. Maintenant, il y a aussi parfois des gens, mais pourquoi je ne reçois pas cet amour? Tad cilvēki saka, kāpēc es nesaņemu šo mīlestību? Parce que je ne sais pas ouvrir mon cœur fermé. Tāpēc, ka es nespēju savu sirdi atvērt, jo mana sirds ir aizvērta. Et le Seigneur dit, je sais que tu ne sais pas ouvrir ton cœur. Dievs saka, es zinu, ka tu nevari savu sirdi atvērt. Mais moi, je peux ouvrir ton cœur. Bet es varu tavu sirdi atvērt. Et même pour ça, j'ai besoin du petit oui. Un, lai es varu tavu sirdi atvērt, man ir vajadzīgi nepieciešami šie divi mazi jā. Et le petit oui, c'est dire oui à soi-même. Nozīmē, šie divas mazas jā, tas nozīmē teikt jā sev pašam. À ma petitesse. Nozīmē pateikt savu jā, savu mazumu. À ma pauvreté. Savu nabadzībai. À ma petite misère. Pateikt arī savu nabadzībai arī. Quand je dis oui à moi-même, un īstenībā, kad es saku jā sev pašam, Dieu peut ouvrir mon cœur. Dievs var atvērt manu sirdi. Ça, c'est la clé. Un tā ir atslēga. C'est un peu comme le soleil pour ouvrir la fleur. Nozīmē, ka, lai atvertu kādu puķi, nepieciešama saule. Alors, vous êtes prêts à dire le petit oui? Vai es esmu gatavi pateikt šo mazo jā? Jā. Jā. Vēlreiz. Jā. Tā. Jā. Et wir liela jā. Jā. Vēlreiz. Jā. Vēlreiz. Jā. Un mēs varam teikt Alleluja.